Салом алейкум мардум, бо ма Парвиз аз Нью-Йорк. Ина Гранд Централ дарем. Штунда асосӣ гапи ман ашод ин аст, хеле объектҳои туристиро баъд ма оянда бо гуфтан вақте ки уже гап ки намон кор намон баъдан хел мебурам хел ҷоро якта шумода нишон метиҳам. Асосӣ гапи ма ҳози нашод праваи тоҷикӣ. Праваи Тоҷикистон иҷада намегзара интернешнал, лекин Америкада намеша. И не только таджикские права, права Российской Федерации иҷада намегзара бе международные права. То есть рафта шумо бояд международные права гирен, баъд уже дар асоси ҳаваи международные права, праваи тоҷикимон ҳисоб меша. Ҳаваи вақти милисо шумо иҷада медоран, шумо пластикови карточка ки доден ва ё айқафош уже международные права мепурсан. Аку рискай агар нагирен международные права, аку асоси милисо бисёр и чизо кати чӣ намекунанд, савол наметиҳанд бисёр, барои ки иҷада милисош дигар хелай туристора бисёр аҳамият метиҳанд. Ята шумо дошта бара агар проблема меша, проблемаш намеша, ё вақт гум мекунад, бояд шумо бара арест кунад, бара фаҳманд, в течение 1 соат бояд баъд штраф мекунад, суд меша, где-то таги $500 штраф мекунанд. тона авайда рисковать накунен, лучше гирен. Ман против риска, неки бисёр вақт мегзара милисошон чӣ намеган, лекин агар ягон нарушение кунен ки медонад хай бережонова Бог бережот, авайда хутона эҳтиёт кунен. Омаден агар ҳатман гирен международные права $60 1 соат да мегирен шад, агар диле нияти туристӣ боша, барои ки ҳар як штата ҳар хел законай, яке ҳамин стандарт законшон бояд кати праваи Тоҷикистон сопутствующий як документи дигаам боша. Иҷада англиси навистагия, лекин ҳисоб намекунанд, бояд по своим конвенсияи худшон кати бояд шумо сопутствующий документ дошта бошед. Авайда нарушение кунен агар мегиранд. Масалан мошинтон агар оинаш тонированный боша, мошинои седан, Нью-Йоркда мумкин нест, хеле ҷипода мумкине, фақат пуштанги тирезош тонировка мумкине. Агар милиса шумо дора хел права кати и шумо надошта бошен сопутствующий международные права, шумо штраф мекунад. Дута штраф менависа ки шофёр без прав и бод барои тонировка мезана. Агар праватон боша, тонировка мезана. То есть ман правам ҳаст, як ҷо нарушение кардам, мошину тонировка. Як ҷода як поворот кардам неправильно ҷода, камакак медонистуму хатогӣ кардам. Доштак мая як бора дута штраф зада, неправильный повороту и барои тонировка. $95 барои тонировка, барои неправильный поворот ба фикрам $45 гуфтам хеда. Надида дайдум нест, хела пеш буд, аку ҳози худо ба шукр ягон нарушение надорем. Авайда Америка ҳам хеле ки якта мошин дорад, агар полицейский агар дора як каса, масалан 4 нарушение кардаги бошин, 4 ҳархела штраф мезанад. Масалан як ҷода сурх мегзарен, мошинтон права надорен, шумо да ҳам сурх мезана, ҳам тонировка мезана, ҳам бесправ мезана. Авайда ҳаракат кардан дар кора ки нарушение кардан дар кор нест. Раҳмат, саломат бошед.